twari dufite na mubyara wacu buriya wakinaga muri Mukura, yakinye no muri Rayon Sport, ugasanga rero muhora muri izo ntambara. Jewe Munyangaju Mimoza Jackson Semahoro niko nitwa. Uyu uzamubona kenshi mu ruhame cyane mu bikorwa bya siporo yishimye cyane rwose aseka. Uyu kandi uzamubona agendana n'umukuru w'igihugu mu bihe bya siporo rusange mu musesukare mu gitondo ku cyumweru. Mubone ariko kandi yishimye kurushaho igihe cyose ikipe ye afite ku mutima izaba yatsinze. Ikipe ye iyitsinze ntiyihishira ngo yifata zirika amarangamutima ye wapi rwose. Ihuye ubwo Rayon Sport yatsindaga APR-FC ikayitwara igikombe, uyu yagiye ku rukuta rwe rwa Twitter ubundi ashimira cyane iyi kipe ya Murera, dore ko aricyo gikombe cya mbere cy'amahoro iyi Rayon Sport yari yegukanye ari Minisitiri wa Siporo. Mu magambo yavuze akanyamuneza kari kose ati ole yo mwakoze cyane. Iyi nteruro rero yanayisubiyemo ejo bundi kwa 12 uku kwezi kwa 8 2023 ubwo Murera n'ubundi yasekuraga ibitego 3-0 ikipe ya APR-FC ubundi gaterura igikombe cya Super Coupe. Uyu ndakeka wamumenye, nta wundi ni Madamu Munyangaju Aurore Mimoza, umugore wicaye ku ntebe isumba izindi muri Minisiteri ya Siporo mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 11 Novembre 2019. Numugore w'umunyamashuri wize cyane byahebuje, wakunze gusoma cyane n'ubu agisoma ibitabo byinshi bitagira ingano, ibituma kuri ubu ngubu aba umuhanga mu bucuruzi, dore ko ari ibintu yamazemo imyaka isaga 18 yose kugeza ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amuhaye umwanya nawe ngo yatanga umusanzu we muri siporo nyarwanda. Mu gihe gito amaze kuri uyu mwanya rero amaze gukora byinshi, ndetse yewe abariyo by'umwihariko ntibateze kuzamwibagirwa, dore ko yakunze kubafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu Munyangaju Aurore Mimoza niwe washinzwe gukemura ibibazo byari muri Rayon Sport muri 2020 nyuma y'uko uwayiyoboraga Munyakazi Sadate yandikiraga Perezida wa Repubulika Paul Kagame amusaba ko yamufasha mu gukemura ibibazo bikomeye byari muri iyi kipe. Iki gihe rero ku bufatanye bwa Minisiteri ya Siporo uyu Aurore Mimoza ayoboye, ndetse yewe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, Rayon Sport yahawe ubuyobozi bw'inzibacyuho mu gihe cy'ukwezi kose. Mu kwezi ko Kwakira muri 2020 haza gutorwa komite iyobowe na Uwayezu Jean Fidèle mu gihe cy'imyaka 4. Retired Captain Uwayezu Jean Fidèle rero akaba na n'ubu ari we ukiyoboye iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ukorera kuri YouTube Nyarwaya Innocent kuri ubu ngubu usigaye n'umuhanzi, yamubajije ikipe afana, yabanje kubica ku ruhande ntiyerura rwose, cyane ko benshi bibaza kuri ubu ngubu ikipe uyu mu Minisitiri yihebeye hagati ya APR-FC ndetse yewe na Rayon Sport. Ko umuntu agira amarangamutima ariko umfashije icyo kibazo sinagisubize. Ubundi uyu Minisitiri wa Siporo mu Rwanda kuri ubu ngubu wikundirwa na benshi ni muntu ki? Ese mbere yuko tumubona yicaye mu ntebe izenguruka nka Minisitiri wa Siporo mu Rwanda yarabaye mu buhe buzima bite by'umuryango we? Reka uyu munsi tugaruke kuri bimwe utazi kuri Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Madamu Munyangaju Aurore Mimoza, turebe kandi n'urukundo rwihariye akunda ikipe ya Rayon Sport. Twitwa Isanzure Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanyene kamwe no kugubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Namubwira ko nubatse, namubwira ko ndi umubyeyi w'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa. Sibyo ra? Ubundi nganamubwira ko ndi Minisitiri wa Siporo. Ni Munyangaju Aurore Mimoza, Minisitiri wa Siporo mu Rwanda kuva tariki ya 5 kwezi kwa 11 mu 2019 mbere gato ya Covid. Uyu rero mbere uko ajya kuri uyu mwanya burya yanyuze mu yindi mirimo igiye itandukanye ariko kandi ikomeye, harimo no gukora muri banki igihe kitari gito rwose. Muri banki nakoze muri banki imyaka myinshi, yego ngenda nkura muri banki mu kazi nakoraga, mvamo ndi head wa treasury muri banki, ariko noneho mvamo njya muri capital market naho nakozemo imyaka
nkora no muri EAX, East African Commodity Exchange. Noneho mbona kujya muri za assurance. Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore Mimosa nakubwira ko anafite impamyabumenyi ya Masters Degree mu bijyanye n'imicungire y'imishinga, Project Management. Iyi akaba yarayikuriye muri kaminuza yitwa Maastricht School of Management mu gihugu cy'Ubuholandi. Uyu kandi yanakoze ariko kandi anayobora ibigo bitandukanye harimo ikigo cya African Alliance. Munyangaju Aurore Mimosa mbere uko agirwa Minisitiri wa Siporo mu Rwanda yarasanzwe ari umuyobozi mukuru mu kigo cy'ubwishingizi cya Sonarwa, akaba kandi yaranashinzwe ishami ry'ubuzima muri Sonarwa Life, akaba kandi yaranakoze muri Copedu nk'umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi. Uyu rero amaze imyaka irenga 18 akora mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse no mu ishoramari. Ikindi anafite ubumenyi buhanitse ku isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda, cyane ko hari n'ibigo by'ubucuruzi yagiye ashinga ubwe, ibindi akabikoramo akanabiyobora yewe. Ubu rero akaba ari Minisitiri wa Siporo. Ushaka kumenya ibyerekeye umuryango we rero unyuze kuri interinete bizakugora rwose, ariko we akubwira ko yubatse ndetse kandi akaba afite abana 3, abana beza cyane, bose icyo bahuriyeho nuko bikundira siporo. Nushaka amafoto ya Munyangaju Aurore Mimosa ari kumwe n'umuryango we, uzabona iyi foto imugaragaza ari kumwe n'umugabo we ndetse we n'abana be bambaye imyambaro ya siporo, bigaragara ko bari muri siporo ariko kandi bayikorera iwabo mu rugo. Kubakunda siporo byo urebye ntibisiba kwigaragaza. Uyu rero ni nawe twabonye anyonga igare hari kuri Stade Amahoro mu muhango wo gushyikiriza igare Bahati Patient, umusore w'i Rubavu yari yaremerewe na Perezida Kagame. Iri gare rero akaba yararishikirijwe na Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore Mimosa mu muhango wabereye n'ubundi kuri Stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali. Byari byishimo rero kuri uyu musore ukomoka i Rubavu wabanje kuganura ku bwiza bw'iri gare ari ry'umunyenga, ndetse yewe nyuma yo kuryishimira aza gusaba Minisitiri wari umaze kurimushyikiriza niba nawe yamuha ku kanyenga. Ku bijyanye rero na siporo by'umwihariko, Minisitiri Aurore Mimosa avuga ko akunda gukora siporo zitandukanye ariko by'umwihariko bigaterwa n'igihe afite, rero akaba yikundira kwigendera n'amaguru. Naho kandi ikipe afana kugira yikubwire ibyo byagorana, ariko kandi byagusaba kumutegera ku mukino wa APR FC ndetse na Rayon Sport kugira ngo umenye iyafana muri izi zombi, dore ko ariho benshi baba bibaza. Akenshi rero iyi kipe yambara ubururu n'umweru yakinnye by'umwihariko igatsinda, abakurikira Minisitiri wa Siporo mu Rwanda bamaze kumenyera kubona ko ahita atanga ubutumwa bwuzuyemo amarangamutima menshi. Uribuka cyagiye ubwo Rayon Sport yatsindaga mukeba APR FC igitego kimwe ku busa ikabikorera i Huye ku mukino wa nyuma. Iki gihe rero hari ku itariki ya 3 Kamena 2023. Iki gihe rero Rayon Sport yaje no gutwara igikombe cy'amahoro cya 2023. Rero Minisitiri wa Siporo Munyangaju Aurore Mimosa yishimiye cyane iyi ntsinzi ya Murera. Igitego rukumbi cyatandukanyije aya makipe yombi ni igitego cyinjijwe na Ngendahimana Eric hari ku munota wa 40 mu mukino, niba wari uhari urabyibuka. Minisita Munyangaju Aurore Mimosa rero numwe mu bayobozi bari bitabiriye uyu mukino wabereye kuri Stade Mpuzamahanga ya Huye. Yari yuzuye abafana, yakubise yuzuye. Uretse rero gufatanya n'ubuyobozi bwa Ferwafa n'amakipe yombi kwambika imidari abakinnyi, Minisitiri Munyangaju niwe washyikirije Rayon Sport igikombe cy'amahoro yegukanye muri uyu mwaka, agihereza kapiteni wayo ariwe Rwatubyaye Abdul. Abakinnyi ba Rayon Sport rero bishimiye kubona by'umwihariko uyu minisita, ndetse ariko bishimira n'igikombe bari begukanye, bacugusa champagne ndetse yewe yafunguwe na Mucyo Didier yaje kumeneka ko barimo uyu minisita Munyangaju Aurore Mimosa wari uri kwifotozanya na Rwatubyaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Minisitiri Munyangaju rero yavuye ahatangirwaga igikombe akuramo amadarubindi ye, ubundi abanza kuyanagura neza dore ko champagne yari yamumeretseho, ubundi afata ifoto ubona ko yishimye cyane ari kumwe n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Mu butumwa rero yashize kuri Twitter nyuma y'uyu mukino, Munyangaju Aurore Mimosa yagize ati oleyo, ubundi akurikiza akamenyetso kuko bashimira ndetse n'igikombe. Iki gikombe Rayon Sport yatwaye rero ni nacyo cya mbere yegukanye kuva muri 2019 ubwo yatwaraga shampiyona, kikaba n'icya mbere n'ubundi yatwaye Munyangaju Aurore Mimosa afashe inshingano zo kuyobora Minisiteri ya Siporo mu Rwanda.
nyuma y'uko ahawe inshingano zo kuyobora Minisiteri ya Siporo mu Rwanda, yasanze ikipe ya Rayon Sport irimo ibibazo bikomeye cyane, ibibazo by'uruhuri rwose. Nyuma rero yaje no guhabwa umukuru wo gukemura ibibazo byose byari biri muri Rayon Sport, nyuma y'uko wayiyoboraga ari we Munyakazi Sadat yandikiye Perezida Kagame. Aurore Mimosa rero ku bufatanye na Minisiteri ya Siporo ayoboye ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, Rayon Sport yahawe ubuyobozi bw'inzibacyuho mu gihe cy'ukwezi kose. Mu Kwakira 2020 nibwo hatowe komite yari iyobowe na Wezu Jean Fideli. Ejo bundi rero ubwo Rayon Sport nanone yagarikaga ikipe ya APR FC kuri Kigali Pele Stadium, Minisitiri wa Siporo Munyangajo Aurore Mimosa yishimiye intsinzi ya Rayon yari yegukanye igikombe cya Super Coupe cya 2023, itsinze mu cyeba w'ibihe byose APR FC ibitego 3-0 ku mukino wabereye nyine Kigali kuri Pele Stadium kwa 12 Kanama 2023. Iki gihe iyi stade yari yakubise yuzuye rwose, abafana ari benshi. Charles Bale, Karisa Rashidi, Joachim Ojera nibo bahagurukije imbaga y'abakunzi ba Rayon Sport bari bitabiriye uyu mukino w'igikombe gisumba ibindi mu Rwanda, gihuza ikipe yatwaye shampiyona ndetse yewe n'iyatwaye igikombe cy'amahoro. Minisitiri wa Siporo Munyangajo Aurore Mimosa rero n'umwe mu bayobozi bakuru b'igihugu bari bitabiriye uyu mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium. Yari yuzuye abafana b'amakipe yombi, uretse rero gufatanya n'ubuyobozi bwa Ferwafa n'ubundi ndetse n'amakipe yombi mu kwambika imidari abakinnyi. Minisitiri Munyangajo niwe washyikirije kapiteni wa Rayon Sport Abdul Rwatubyaye igikombe cya Super Coupe iyi kipe yari yegukanye. Mu butumwa yashize kuri Twitter akimara gutaha nyuma y'umukino, Minisitiri wa Siporo yagize ati "O Rayon Sport, mbega ngo muratanga ibyishimo." Ati "Mwakoze cyane kwegukana igikombe cya Super Coupe." Yongeyeho n'ubutumwa by'umwihariko bwo gushishikariza abantu gusoma gake, atariko twishimira intsinzi tuzirikana kunywa resi. Nguwo Madamu Munyangajo Aurore Mimosa, umugore wahinduye byinshi muri siporo mu Rwanda, umunyepolitike waje by'umwihariko aje kubakira kuri politike yo kuzamura siporo mu bato, guteza imbere ibikorwa remezo, yewe no gukora ibishoboka byose mu Rwanda hakabera imikino ikomeye mpuzamahanga byo wagiye ubibona. Nino konsoje, mwakoze cyane mwe mwikundira ibiganiro byacu. Twitwa Isanzure. Jackson Semahoro niko nitwa. Uransanga hose ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo byawe.